Ako vas možda zanima koji poklon boks ja kod sebe imam, ovo je poklon boks pod brojem 7. Kao što možete vidjeti, ovaj poklon boks nam dolazi u ovoj predivnoj zelenoj kutici, a idemo sada zaviriti što se sve u njoj nalazi. Tako da prvo što ću vam pokazati su ove predivne naočale brenda Gecko. Evo samo da ih malo izvadim, sada ćete bolje vidjeti. Dakle, ima nam ovaj tanki zlatni ovrug, izgledaju stvarno jako dobro. Tako da ako ste možda trenutno u potrazi za sunčanim naočalama, s ovim sam sigurna da ne možete promašiti. Idemo vidjeti što to još imamo u ovom poklon boksu. U ovom poklon boksu se nalazi i ovaj predivni veseli novčanik, kao što i možete vidjeti u ovim bijelim i plavim tonovima, i pun je motiva malih flaminga, pa vam mogu i ovako okrenuti da si malo bolje vidite. Novčanik je sam po sebi stvarno jako simpatičan. Idemo ga malo otvoriti i vidjeti koliko prostora u njemu ima. Dakle, naravno imate ovaj središnji dio za gotovinu, možete naravno i u ovim rubnim dijelovima, ovisi kako vama više odgovara. Ovdje u samoj sredini imamo pretinac za kovano i sa strane možete sebi posložiti svoje kartice. Prostora itekako ima, ako volite ovakav format novčanika, onda definitivno s ovakvim ne možete pogriješiti. Imamo jedan još mali poklončić unutar poklon boksa, u malu slatku rozu kuticu u kojoj se nalazi predivna ogrlica s ovim malim detaljem leptirića u sredini. Možete vidjeti ove predivne male cirkoniće. I isto tako treba napomenuti da je ova ogrlica materijala nehrđajućeg čelika, tako da se ne morate brinuti da ako ju dugo nosite, možda se malo oznojite i tako dalje, da će vam ona ostavljati one zelenkaste tragove kako to inače zna biti sa bižuterijom. Ako inače to ne volite, a vjerujem da ne volite, onda definitivno sa ovim ne možete pogriješiti. I imamo još jedan artikl u ovom poklon boksu, a to nam je ova predivna marama ovih nježnih tonova od roze, žute, plave, narančaste, i možemo i provjeriti koji je njezin sastav. Kaže nam 70% viskoza i 30% svila. Dakle, materijal je sam po sebi itekako prozračan, tako da se ne morate brinuti da će vam sa ovakvom maramom biti vruće. A ona sama po sebi itekako dobro izgleda, kao i ostali artikla iz ovog našeg poklon boksa.